Serah kita kata pun tajuk tak kefitrah ayat. Ku sah dengan anak ijab kabul. Terima kasih. Zakat fitrah yang wajib taniyah. Ijab kabul lafainya hana wajib. Bila tak lafai hana khilaf. Lebih ke hana lafai. Man na lafai nyoba fitrah la tuan. Kalau terima gaji. Bila berat-berata. Jadi menyogejuk hana genit pada nalapai pasti hana sah. Tapi menyogejuk na genit ada hana lapai pada pai mudah mata. Gimana? Ba nami tak kaki terima gede gaji. Nanti ajuk dua je.